Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Kandi mbifuriza n'icyumweru cyiza. And I take this opportunity to wish you a nice Sunday. Uyu munsi tugiye kureba kuri Bible study. So today you're going to focus on the Bible study. Aho tuza kureba ubukristo ndetse n'igisirikare. Well, we'll be looking at Christianity and the army. Cyangwa se umukristo n'umurimo w'igisirikare. Christianity and serving in the army. Kugira ngo nabyo turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. So that we can look at what the word of God says about it. Buriya Imana yacu igira amazina menshi. Our God has many names. Ariko rimwe mu izina Imana yitwa. One of the names of God. Nuko yitwa Uwiteka Nyiringabo. He's called the Lord of hosts. Cyangwa se Uhoraho Imana Nyiringabo. The Lord of hosts. Ibyo bifite icyo bivuze. So it has a meaning. Kubera ko ni Imana ishoboye. Because he is the mighty God. Ariko ni n'Imana ikomeye irwana kandi igatsinda. And he's a mighty warrior and who overcomes in battles. Mu gitabo cyo kuva ku murongo igice cya 15 umurongo wa 3. In Exodus 15 verse 3. Bibiliya yita Imana intwari mu ntambara. So the Bible calls God a mighty warrior. Impamvu yabyo nta yindi. There is no other reason. No kubera ko Imana yacu irashoboye. It's because our God is able. Ntacyayinesha. He's almighty. Ntacyayikoma mu nkokora. There is nothing that can interfere with our God. Na Satani ubigerageza. And even the devil who tries to do Imana so. yacu iramunesha kandi yaranamunesheje. Our God overcomes him and he even did it before. Ibyo rero bikavuga ngo naho dukomoka. So which means that even our source. Urugamba rurahari. There is a battle. Igisirikare kirahari. So there is an army. Ngiye kuvuga iryo zina mu buryo busanzwe bw'ikirimi cy'uyu munsi. So if I can use nowadays language. Navuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo. I can say that the Lord of hosts. Navuga ngo Uwiteka Imana nyiri igisirikare cyangwa nyirabasirikare. So I can say God, the owner of the armies and soldiers. Kubera ko afite ingabo nyinshi. Because he has so many soldiers. Kandi niringire ko nawe uri muri imwe muri iyo ngabo. And I believe that you are one of those soldiers. Akenshi rero iyo dutekereza ku gisirikare. So often when we talk about the army. Hari ibibazo byinshi abantu baba bafite mu mutwe. Many people have different questions. Cyambere ese Imana ibivuga wiki? First of all, what does God say about it? Ese Imana irabyemera? Does God accept it? Ese bigeze ku rugamba umukristo nawe burya yafata imbunda karasa kandi umuntu agapfa? So when it is time of war, can a Christian hold a gun and shoot and kill a person? Ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kugerageza gusubiza muri iyi Bible study. So these are the questions that we'll attempt to answer in this Bible study. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana. So if we look into the word of God. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 14. In the book of Genesis chapter 14, uhereye ku murongo wa 13 ukagera 24, starting from 13 to 24, tubonamo inkuru y'umugabo witwa Aburahamu. We see the story of a man called Abraham, wahamagawe n'Imana mu gice cya 12, who was called by God in chapter 12, hanyuma yarangiza ikamubwira ko izamuhindura ubwoko bukomeye, and God told him that he's going to turn him into a mighty nation, inamubwira ko azajya aho izamwereka. And God, in addition to that, he requested him to go where he's going to lead him. Ariko Aburahamu ntiyagiye ngo avuge ngo buri Imana izahanyereka gusa, ntategure ko bishoboka ko ajya mu rugamba. So now Abraham did not just take the promise as it is without expecting to face wars. Ahubwo Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu yatoje abantu bagera kuri 318 bavukiye mu rugo rwe ibijyanye no kurwana. Actually, he trained around 318 people on how to fight. People were born in his family. Abigisha uburyo bakwiye kurwana. So he trained them how to fight. Kandi igitangaje nuko hari umunsi byabaye ngombwa ko barwana. And the amazing thing, one day it was necessary for them to fight. Mwishywa we witwa Loti bari bamufashe mpiri. So and his relative Lot, when he was besieged, hanyuma barangije baranamutwara bunyage. So he was taken into captivity. Bamujyana n'abandi batandukanye bo muri icyo gice aho yaratuye Sodomu. And he was taken with other people who lived in that area of Sodom where he lived. Hanyuma abimenye ahagurukana n'ingabo bajya kubongera kubagarura. So now when he got to know that, he arose with his army to go and bring them
came back. iyo usomye ayo magambo yo mu itangiriro igice cya 14 umurongo wa 13 kugera 24, Now, if you read that passage in Genesis 14, starting from verse 13 to ubona 24, Aburahamu agirana ikiganiro n'uwo bita ngo ni umwami w'isarehe witwa Melikisedeki, you see Abraham having a conversation with the king of Salem called Melchizedek. ndetse nyuma akagirana ikiganiro n'umwami w'i Sodomu. And afterward, he had a conversation with the king of icyo nshaka Sodom. ko tubona mwaho ngaho, So what I want us to get from this, nubwo Aburahamu yagiye akarwana arwanishije ingabo ze, even though Abraham fight using his soldiers, ariko yamenye ko ari Imana nyiringabo imufashije gutsinda urwo rugamba. so he got to know that it is the Lord of hosts who enabled him to overcome in nicyo that battle. cyatumye yanga kugira andi maturo yakira, That is why he refused to receive cyane other cyane offerings, aturutse ku mwami w'i Sodomu. especially those coming from the king of Sodom. Imana rero yabanye nawe muri urwo rugamba. So God was with him in that battle. Ibyo rero bikatwereka ngo igisirikare So that shows us that the army ni kimwe mu byagiye bibaho mu mateka ndetse y'ijambo ry'Imana no ku bantu b'Imana. it is existed in the history of God and his people. Dutekereje ku zindi nkuru tubona mu isezerano rya kera, Now, if you look at other stories that we find in the Old Testament, igitabo cya Yosuwa cyose so the entire book of Joshua ni igitabo kitwereka Imana itoza Abisiraheli kurwana, ibafasha kurwana kandi baha gutsinda bagafata igihugu cy'isezerano. it is a book that shows us God training Israelites how to fight and also even leading them in the battle to overcome. Urebye abami bakurikiyeho nyuma bose, So if you look at the kings that came afterwards, usanga buri mwami wese yaragiye agira igihe cye cyo kurwana intambara, usibye abami bakeya Imana yahaye amahoro impande zose. most of the kings had time to go through battles except a few kings that were spared from the war. Hanyuma mu bami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 kugera 19, Now in 2 Kings chapter 5 from 17 to 19, tubona urundi rugero rw'umusirikare we see another example of a soldier, ndetse ukomeye cyane, a mighty one, waje kumenya Imana who got to know God kandi akagira umutima wo kuyubaha. and he had a reverence for the Lord. Ni umusirikare w'umunyamahanga w'Abasiriya witwaga Namani. He's a soldier called Naaman who is a Syrian. Yari afite ibibembe, He was a leper. umwe mu banyage yari yaratwaye aza kumubwira ati nyamara muri Isirayeli hari Imana yakiza databuja. One of the captive people that they had taken, she told him that there is God who can heal the master. Ajyayo umwami abanza kugira ubwoba, So he went there, though he was scared initially. hanyuma amwohereza ku umuhanuzi aravuga ati munyoherereze mukize. Now he was sent to the prophet and he said, please let him come to me so that I can heal Iyo him. nkuru sinshaka kwitinda, ariko yaramubwiye ngo agende yoge muri Yorodani inshuro 7 aravamo yakize. So I don't want to dwell much on that story, but he was requested to go and dip himself 7 times in the pool, Abanza and then he will be kubyanga, healed. ariko aza Initially, kubyemera. he refused, but then he accepted. Ariko amaze kubyemera abonye akize, Now, after accepting that and realizing that he was healed, agaruka ku muhanuzi ashimira Imana. so he came back to the prophet in order to thank God. Abwira umuhanuzi ati ndashaka kuguha amaturo. And Umuhanuzi arayanga. then he told the prophet, I want to give you the offerings, but the prophet refused them. Ariko ibyo ntibyatuma acika intege muri kwa kwizera Imana yabonye muri Isirayeli. Though he was not discouraged Avuga because of amagambo the mighty God akomeye. has seen in Israel, and he said Aravuga important ati words. And mumbabarire said, mumpe igitaka cya hano. he said, please give me some soil of Ariko ikindi this nanone ngiye land. gukora ni iki ngiki. And something else that I'm Nta going to do yindi is Mana this. nzongera kuramya. I will not worship any other God. Ariko hejuru yo kutagira indi Mana ndamya, And on top of not reka worshiping any other nisabire God, Imana ngo I'm going to ask God this. ijye ingirira impuhwe ndeba n'amaso y'impuhwe mu gihe njyanye na databuja gusenga Imana asenga. May he have mercy upon me when I go with my master when he's going to pray, Kubera ko iyo to worship his agiyeyo idol. ni jyewe afata ukuboko, ni jyewe abanyiyegamijeho, Because he leans on me when he's going to worship his kandi iyo idol. yunamye nanjye ndunama. And when he leans, I have also to bow down. Njyewe Imana nsenga ni Imana ya Isirayeli. But the God I pray to is the God of Israel. Uyu musirikare rero Now, this soldier, atwereka ko burya n'abasirikare bamenya Imana. so he shows us that even soldiers Kandi get to know bakayubaha. God and also honor him. Reka nivugire n'ikintu ntaza kukibagirwa. I want also to say this before I forget. Kubera discipline Now, because of discipline n'umuco utozwa abasirikare, and also the culture that is given to the soldiers, iyo bakijijwe baba abakristo beza. when they are saved, they become Benshi good muri bo. Christians. Most of them, Iyo bakijijwe when they are saved, ntabwo bajyamo igice. they don't
do it halfway. kurya bagiye mu gisirikare The same way they commit themselves into Bakajyamo the army bose. and commit themselves fully. niko bajya no mu gikirisito bakabijyamo The bose. same way they commit themselves fully mu into gihe twebwe hari Christianity. ibintu tugenda dukurura ibirenge nyine nk'abandi basivile bose, When we as civilians sometimes we drag our feet we aba yumva ibi ngibi na rwa rugamba twararutsinze mwanya w'ibi ngibi. because he can say we won that battle, now what about this? Icyo rero ukibona no muri Namani, So the same attitude you kubera see it ko in Naaman, yagize kwizera Imana ya Isirayeli because he kandi believed in agira God of gushira Israel, amanga kurenze uko abandi babaga bameze. and he had boldness more than others. Hari n'abandi basirikare rero bagiye bubaha Imana. There are also other soldiers who Dawidi yari obeyed umwe muri God. abo ngabo. David is among them. Mbere y'uko ahinduka umwami Before becoming a king, yabanje kuba umushumba, he was a shepherd, ariko aza no kuba umusirikare, and he also became a kandi aba soldier, umusirikare wubaha Imana. and he was a soldier who honored God. Ikintangaza cya Dawidi The amazing thing about David, nuko mu kuba umusirikare kwe in being a soldier, ntabwo yiringiraga ubushobozi bwe, he did not trust in his yahoraga own strength. yiringira Imana ya He Isirayeli. always relied on God of Israel. Cyanditswe sinakibahaye, I did not give you that scripture, ariko iyo usomye muri Samweli wa kabiri but igice if you cya read gatanu in 2 Samuel chapter 5, uzasanga bakubwira inkuru za Dawidi arwana, ngira ngo ni Abamaleki. they show us the story of Abafilisitiya. David fighting against the Philistines. Bamuteye inshuro ebyiri zose, They attacked him 2 times yari amaze igihe abakubita rwose abatsinda mu buryo bworoshye, because he was overcoming them ariko easily. akomeza kwishingikiriza ku Mana, But he continued to lean on abanza God. abaza Imana, ntere uzabana nanjye? And then he inquired first from God, should I attack Imana them? Are you going to iramubwira be iti with genda him? ubatere. And then God told him, go and Avuye attack muri them. urwo rugamba Now when he returned from that battle, batsinzwe, when they were nyuma baza defeated, kongera kumutera, now they attacked him again. ariko bongeye kumutera ntiyavuga ngo n'ubundi narabatsinze reka nsubireyo. So when he was attacked for the second time, he did not say, let me do it like the first time, but he inquired again from God. Arongera yishingikiriza ku So he Mana, leaned on God again, abaza Imana, nongere mbatere? and he said, Lord, should I attack Imana them iramubwira again? ngo uhindure uburyo bwo kubarwanya, Now, God told them, change uyu now the munsi strategy of ntubatere attacking them. kuriya, Don't attack them this ahubwo way. utege ambushi, Now you need to ambush ubundi them untegereze. and then wait. Hanyuma igihe uza kumva habaye akaruru, Now when you're going to hear a uhaguruke ndaba shout, mbakugabishe. arise because I'll Kubera have ko given them to nubwo you. yari umusirikare ukomeye, Though he was a mighty yakomeje soldier, kwishingikiriza ku Mana. he continued to rely upon God. Iyo turebye rero mu isezerano rishya, Now, if you look in the New Testament, Bibiliya yabivuga iki ku gisirikare ndetse n'ubukirisito? what does the Bible talks about Christianity Nifuza and ko army? dusoma umurongo muri Luka igice cya 3 umurongo wa 14. I want us to read in Luke chapter 3 verse 14. Ahangaha ni ikiganiro Yohana umubatiza yagiranye n'abantu batandukanye baje bamugana ubwo yabatizaga kuri Yorodani. So it is a conversation between John the Baptist he had with different people when they found him Mu bantu baptizing people at bamuganye rero Jordan. hari Among the people harimo who joined him, n'abasirikare. there were also soldiers, Iki nicyo kiganiro bagiranye. and this is the conversation they had. Luka igice cya 3 umurongo wa 14. Luke chapter 3 verse 14. Aravuga ngo n'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Likewise the soldiers asked him, saying, and what shall we do? Arabasubiza ati, ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. So he said to them, do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages. Ibintu yarababwiye ahangaha ni ibintu bibiri. Now he told them 2 things in this passage. Yarababwiye ngo mufite ubutware, So first of all he told them you have authority, mufite imbaraga, you have power and strength, mwirinde kuzikoresha so nabi, you should not use them falsely. mwirinde gukoresha izo mbaraga z'igisirikare You should not use the power you Abantu have as babatinya, soldiers because people ko fear you. mutwaye intwaro, Just because you are ngo carrying armor, nimurangiza mugire uwo mubwira ngo abahe ibyo mudakwiriye, and then request someone to give you something that you are not cyangwa supposed se to receive, mumurege ibinyoma kugira ngo mukunde mumwereke ko mufite imbaraga. or accuse that person falsely just to show Icyo that ni you icya have mbere power over yababwiye, them. So this is the first thing ntimukoreshe he said. imbaraga zanyu So don't use binyuranye your power ngo muzikoreshe nabi. and use it in a wrong way. Ariko icya kabiri yavuze, Now the second thing that he said, yaravuze ngo he said, mwirinde kutanyurwa n'ibihembo babaha. you should be content with your wages. Mbitekereza kuri aya magambo, So as I reflect on these words, nasanze harimo ibintu byinshi muri iki kintu cya kabiri. I realize there are so many things in this last part. Bimwe mu byagiye bigira ingaruka mu makudeta menshi yagiye aba muri Afurika,
So some of the repercussions of coup d'etats that had in place in byabaga ko nta muntu Africa, wigeze abwiriza iki cyanditswe ku basirikare it's because no one preached to the soldiers the same scripture ngo banyurwe n'ibihembo bahabwa, to be satisfied with their wages or kuko salaries. abasirikare n'abarimu Because the soldiers and teachers bari mu bantu bahembwa nabi nubwo bakora akazi gakomeye cyane, are among people who don't have good salaries, though they have a kandi ntabwo ari iby'uyu difficult munsi job. gusa, And this is not nta nubwo for ari n'ibyo mu Rwanda this gusa, period, and it is not even a ahubwo ni particularity of ni Rwanda. ibintu bisanzwe. It is something that is normal. Icyo Imana ibasaba ni iki? So what God is expecting from them, Ntimukoreshe nabi ubutware bwanyu, don't use in the wrong way ariko the authority nanone entrusted to munyurwe you, n'ibihembo byanyu. and also be satisfied with your Icyo wages. kiri muri bimwe mu bintu bisobanutse Bibiliya isaba abari muri uyu murimo w'igisirikare. So these are some of the things that are explicit that Ikindi the Bible kikwereka ko expressed from the soldiers. igisirikare kiri ku mutima w'Imana, So something else that shows that the army is on kandi the heart ko of God, igisirikare gifite umumaro munini mu bwami bw'Imana, and that the army has a great importance in the ministry ni of God. umubare w'amahame y'ubwami bw'Imana arifaringa cyangwa se yishingikiriza atanga ingero z'igisirikare. It's about the principles of the kingdom of God that are based on the army. Hari ibintu byinshi Yesu ndetse na Pawulo n'abandi bagiye bavuga, There are things that Jesus and Paul and even others ariko that say ugasanga buri often, gihe baragaruka ku gisirikare, barakoresha ingero z'igisirikare. and you realize that they keep on mentioning examples of the Twavuga army. byinshi ariko reka mvuge bimwe muri byo. So we can say a lot, but I want to mention a few. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 4. In 2 Timothy chapter 2 Verse 4. from verse 4. Haravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. So it says you cannot be a soldier and entangle yourself in the civilian affairs and continue to be faithful for the one who appointed Ibyo you. bikwereka agaciro k'igisirikare. So which shows the importance of the army, Kubera ko Bibiliya iri kugereranya kuba mu bwami bw'Imana because the Bible compares being in the no kingdom kuba of mu God gisirikare. like being part of the army. Iyo ubaye mu gisirikare When you are part of uba the army, ugomba kubaho nk'uko amategeko n'amabwiriza y'igisirikare bivuga. you are supposed to live according to the terms and rules Iyo of the utangiye army. kubivanga ugatangira kugenda gisivire, Now, when you start mixing ngo things ntabwo and uba living like a civilian, ukinejeje uwakwandikiye ubwo busirikare. you cannot please the one who assigned you to be a soldier. Abefeso 6:10 kugera kuri 20 Now, Ephesians chapter 6 from verse 10 avugamo to ibintu 20. byinshi ntabwo byose nza kubivugaho, There are so many things that are ariko mentioned igikubiye here. muri ibyo byanditswe ni iki? So the core part of this Haravuga ngo passage, mutware intwaro zose z'Imana. it says, take all the armor of God. Bivuga ngo mwibuke ko mukiri mu gisirikare, So, in other words, remember that you are still in kandi the army. igisirikare turimo nk'abakirisitu And the army that we are in as ni Christians, igisirikare batajya basinya amasezerano yo guhagarika imirwano, so it is army where there is no ceasefire. ni igisirikare batajya bademobiliza. And you cannot resign from that Bibiliya rero army. ikavuga ngo niba uri umukirisito So the Bible says now, if you are menya a ko Christian, uri mu ntambara. remember that you are Niba on uri a mu battle. ntambara rero Now, if you are in that twara battle, intwaro zose z'Imana, carry all the armor of God. twara intwaro zose z'Imana, Carry all the weapons kuko of God. nudatwara intwaro zose z'Imana Because if you do not carry ntabwo all uraba the weapons ukinejeje of God, ibyo Imana ishaka ko ukora. so you are not be doing what God Muri is expecting. Timoteyo wa from you. kabiri igice cya 4 umurongo wa 7 Now, in 2 Timothy chapter 4 verse 7 ndetse na Timoteyo wa mbere 6:12 and 1 Timothy chapter 6 verse avuga 12, ibyo kurwana intambara nziza, they talk about how to fight a kubera ko good igisirikare kiri war. ku mutima w'Imana. Because army Reka- is something that is in the heart of God. Ntange n'izindi ngero zikwereka ko igisirikare kiri ku mutima w'Imana. I want also to give other examples that shows Umunyamahanga wa that mbere God cares wuzuye about the umwuka army. wera, The first Gentile that was filled with the Holy Spirit, utari umuyuda cyangwa se ngo umunyasamariya ufite aho ahuriye n'abayuda, who was not a Jew, a Samaritan who has a relationship yari with the umusirikare Jews. witwa Koroneliyo. He was a soldier called Cornelius. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 In Acts chapter 10, ngo yubahaga Imana, he feared the Lord ngo akajya asenga Imana, and he used to pray to God, agatanga amaturo, and he would give the offerings agafasha abantu and he would help people, nubwo ari umusirikare, though he was a soldier. kugeza ubwo Imana yavuze ngo Until when reka God ntume said, marayika wanjye agenda avugane nawe. let me send my angel to go and talk Marayika to him. araza aramubwira ngo So the angel came and told him Koroneliyo we, and said,
Cornelius, gusenga kwawe n'amaturo yawe your prayers and byumvikanye offerings imbere y'Imana. have been heard before God. Gusenga by'umusirikare, A prayer of a soldier, reka nongereho n'iki ngiki. I want to add this. Uyu musirikare Now, this soldier, yari umusirikare w'umuroma, he was a Roman soldier. kandi abo baroma bari bamereye nabi Isirayeli, And actually, now those Romans were ariko giving a hard time to the ntibyabujije Israelites. Koruneliyo kubaha Imana, But it did not prevent him kandi from honoring ntibyabujije Imana God. kwegera And Koruneliyo. even God from drawing closer to him. Iramubwira ngo tuma ku muntu witwa Petero, And now he sent a man Ari called Yopa, Peter, who was at wa Joppa, Simoni w'umukannyi w'impu, and also Simon umubwire the aze tanner, azakubwira ibyo uzakora to go kandi uzakizwa. and God said, I'll tell you what you're going to tell him so that he Iyo can nkuru be ni saved. ndende ntabwo nshaka kuyitindaho, So it's a long story. I don't want ariko to dwell much on it. hatwereka ko umunyamahanga wa mbere wuzuye umwuka wera But you can see that yari the first umusirikare. Gentile who was filled with the Holy Spirit Yewe. was a soldier. Undi musirikare nawe yakoze agashya, So now there's a soldier who did something agira kwizera unusual. kwatunguye umugabo witwa Yesu Kristo. And he had faith that amazed the man Aza called kuri Jesus. Yesu aramubwira ati umugaragu wanjye ararwaye, So he came to Jesus and he Kandi said, one of my ushoboye subordinates is kumukiza. sick and you have power to heal Yesu that aramubwira person. ati reka nze nze kumukiza. So now Jesus said, I'll come to Undi aramubwira ati heal oya him. ntabwo binkwiriye kuza iwanjye, But he said, it is not worthy ndi that you come to umusirikare, my home. I'm a ndi soldier, umunyamahanga, I'm a Gentile, ariko ntabwo bigukwiriye ko wirirwa uza iwanjye. but you are not worthy to Kubera come iki? to my home. And he said, how Nanjye comes? mu gisirikare mbamo ntanga amabwiriza, And he said, I'm part of the army and I kandi give amabwiriza instructions. ntanze arubahirizwa. And the instructions that I give are Nawe put uko into practice. nakubonye, Now, the way I saw you, ufite ubutware, you have authority. ibwiriza watanga ryakubahiriza. So the instruction you would give, it will Tegeka be gusa umugaragu put in wanjye practice. arakira. Just command and my servant it will be Bibiliya iratubwira healed. mu So the Bible byanditswe says, mufite hariya muri Matayo ndetse no muri Luka, so in the scriptures you have in Matthew and Luke, haravuga ngo Yesu ngo abwira abantu, aravuga ngo sinigeze mbona no kwizera kumeze gutya mu Bisirayeli. now Jesus said, I've never seen such an amazing Benshi faith in bazaturuka Israel. kure And he said, baze batangire kurya ibyo mu bwami, abo mu bwami bari aho bakanuye. many will come far away and come and eat things in the kingdom when Ibyo those rero the bikwereka kingdom ngo belong to and are just there. Which shows us that Igisirikare the army, ntabwo ari ikintu Imana ivuga ngo ya iki ni ikintu kibi, God does not say that kubera it is ko something bad. kiri ku mutima wayo birenze nuko twe tubyibwira. Because God cares about it Ni more biki than rero we can think. twakwigira muri ibi bintu byose maze kuvuga? So what can we learn in all these things that I've just Cya mbere mentioned? ni uko umurimo wa gisirikare ari umuhamagaro nk'indi yose. So first of all, serving in the army is a calling like any other calling. Umurimo wa gisirikare ni umuhamagaro nk'indi yose. Serving in the army is a calling like others. Niba Imana ibiguhamagarira, So if God is calling you to be part of the army, winabitekerezaho kabiri. don't even think twice about Genda this. ube umusirikare kandi ube umusirikare mwiza. Go and be a soldier who is Kimwe a good nuko one. iguhamagarira igipasitoro, The same way God can call you kimwe to be a nuko pastor. yaguhamagarira kuba umucuruzi, The same way God can call you to ni be a nako Imana businessman. yaguhamagarira kuba umusirikare. The same way God may call you to be a Kubera ko soldier. nta na hamwe tubona n'abari abasirikare babwira ngo nimukivemo. Because we don't see even a single Oya. place where even those who are soldiers Ahubwo were tubona requested to no mu resign. busirikare bwabo Imana ikorana nabo kandi igakora ibikomeye. Actually, we see them in their army, God working with them to do mighty things. Ingorane abantu bakunze kwibazaho Now, the challenges that ni ukwibaza ngo none related se to this, ninjya mu gisirikare none buriya tukajya ku rugamba, a person when they say, if I go in the Oya. army and then we go to a battle, kimwe n'indi mirimo yose like other works or igisirikare ministries, kigira also, ingorane zacyo. so the army has its own challenges. Nimugire ngo kuba umupasitoro nibyo bitagira ingorane zabyo. So you should not think that being a pastor, it doesn't Nimugire have ngo kuba challenges. umucuruzi nibyo bitagira ingorane zabyo. Or think that doing business that are not challenges related to Ikibazo that. gikomera rero nicyo kwibaza bigeze ku gihe cy'urugamba. Now, the big question when it comes Se nanjye nk'umukristo the nzafata time of imbunda going to a war, am I going to hold a gun as a cyangwa Christian and nzamera shoot at the nk'uko kera enemy? bajyaga babitubwira ngo ni ukurasa ibitoryi. Bibahora? Or, Kurasa ibitoryi bibaho? or am I going just to shoot rubber bullets? Oya. No. Ahubwo niba uri umusirikare, Actually, if you are a soldier, dukurikije ibyo tubona muri Bibiliya, according to what we see in the Bible, rwose nawe uzagira uruhare mu kurwana, you are supposed to kandi contribute uzagira in uruhare fighting, mu kuba wakwica umwanzi. and you can even kill the enemy. Wenda ibi ngibi nshobora kubivuga gutya mukibaza muti ibi bimeze biti. So when I say this, you may ask yourself how. Iyo ugiye mu ijambo how is this? ry'Imana, So if you look at the word of God, ukareba abantu Imana yagiye ifasha kunesha no kurwana, and you see people that God helped to overcome the usanga nta battle,
ngaha ntibabwira ngo nimugera ku rugamba rero ntimuze kurasa. So you don't see God tell them when you are in a battle, don't shoot. Ndetse hari nawe yabwiye ngo mwebwe ndabatumye bose murangize. Actually, in some instances, God said, go and kill everyone. Mubice bose murangize. Kill everyone. Ushatse kubyumva wasoma inkuru za Sawuli. So if you want to understand this, you can read the stories of Samuel wa mbere igice cya 15. In 1 Samuel chapter 15. Yatumye Sawuli ku rugamba. So he sent Saul on a battle. Ugenda urangiza bitwa Abamaleki. And he said, go and destroy all the Amalekites. Because of the things they had done for Israel. Sawuli azana ibintu byo kuba umujyama cyane no kushaka kumenya ubwenge burenze ubw'Imana no kugira impuhwe zirenze iz'Imana. Now Saul tried to be more merciful and to use his own wisdom than the one of God. So some of the things that made him to be moved from his throne is because he did not destroy the Amalekites as he was instructed by God. So which shows that even in a battle when it is necessary, it is important for a soldier to do his contribution and shoot at the enemy. But there is something else that the Bible says. Now those who have been besieged, they should not be killed. So that is in 2 Kings. If you read chapter 6 from verse 20 to 23. So it means that those who are taken captive in the war, they should be released. So the Syrian king was fighting against the king of Israel. Now Elisha will tell them where they had ambushed them. Now the king sent soldiers to come and seize Elisha, and he prayed and they were blinded. Now he took them to Samaria before the king. Now he said, Lord, let them recover their sight so that they can get to know that I have reached Israel. So when the king of Israel said, when he looked at them, he said, I'm going to kill them. Now Elisha said, don't. If you had plundered them, do you think it is necessary to kill them? Now he said, now these ones have been brought by God. I'm going to kill them. Now just feed them and release them so that they can go to their master and tell them that they did a good turn. So it is possible to have mercy for those who have been seized. Now others may say, in Matthew it says, if they slap you on one cheek, you give another one. How are you going to kill people? The alternative. Now you need to ask yourself the alternative. Now when you are in a war, now the enemy is shooting, and then you are not shooting back, what will happen? Not only you are putting your life in danger. Remember, there are also other people that you need to protect. There is also a nation that you are supposed to protect behind you. Now, not protecting those people behind you. Now their blood will be on your hands. So you need to decide which blood to receive. Is it the blood of the crowd before you? Or the enemy who wants to harm the people you are protecting? So those are the things we need to think about. Now something else that we need to know. And the Bible, we don't see even a single soldier being punished because of shooting when they're fighting. Why? It's because that blood that was shed in a battle as they fought against the enemy. So it is not part of what the Bible talks about, the blood of an innocent person. So the blood which was shed in a battle, innocent blood. It is not an innocent blood. It is not an innocent blood. But actually it is a blood that is guilty. So it is important for us to understand this. So as I come to the end, I want to say this.
kimwe n'indi mihamagaro yose, like any other callings, umuntu ujya mu gisirikare, a person who joins the akeneye army, kubanza akamenya igisirikare agiye mariki. he needs to know the type of army that he's in, kirarwanirira iki, and what are they fighting for. ese gifite impamvu zo kurwana. Do they have a reason to fight? Abivuga gutya hagahita uvuga ati buriya ugiye no muri FDLR nta kibazo. So otherwise you may say if you join even if byo it's bifite okay. ikibazo. That's a big issue. Ukeneye kujya mu gisirikare wabajije Imana ukavuga ngo iki gisirikare gifite icyerekezo. If you want to join an army, you need to inquire from God and be sure that they have a good direction. Like in other calling, ntabwo nubwo wahamagarirwa kuba umupasitoro upfa kuba umupasitoro w'itorero ubonye. Even though you are called to be a pastor, you don't become a pastor of any church. Ntabwo nubwo wahamagarirwa kuba businessman uzakora business yose ubonye. So if you are called to do business, you cannot sell anything. Imana iguhamagarira kandi bifite icyerekezo kijya mu cyerekezo Imana iri kukwereka. So you need to do things that God is calling you for and according to his direction. Ariko nubwo mvuze ibyo byose, so even though I have said all these things, nubwo uri mu gisirikare, even though you are part of the army, uracyafite inshingano yo kurengera inzirakarengane. You still have a responsibility to protect the victims. Igihe ubonye igisirikare urimo kiri kugira abo kirenganya, so when you realize that your army is treating some people unfairly, now that blood that is going to be shed, there will be a judgment. Ukeneye kurengera inzirakarengane. So you need to protect the victims. Urugero rworoshye ni umugabo muri iyi minsi witwa umurinzi w'igihango. Is a person who is called the guardian of the guardian of the covenant. The covenant, yes. The guardian of the covenant. Umugabo witwa Sirasi wahoze ari mu ngabo za kera zakoze genocide. Who is part of the former army that did yarengeye abantu aho yari mu gisirikare gako. So he protected people where he was at Gako. So today he's honored by the nation. Even though he was a soldier, so he knew that Tutsis that were being killed are not the one they fighting in the battle. So he rescued around 20 people. Actually, when he was about to be killed, he also fled to Burundi. And don't think there is no other motive. It's because he is a Christian. He knew God. Ndagira ngo nakire Papa Musoni nk'umwe yabivuze muri theory. Papa Musoni, because I was saying this as theory, but I want him to give you the practical example. I'm not going to mention his ranks. He's going to mention this. Is it true or am I lying? Thank you. You are saying the truth. And I'm not going to mention my ranks. But what I'm going to testify is what Papa Lambert has just said in the Word of God. Now, for me to testify it as a person who has been part of the army, I'll just take around 5 minutes. So the question here is, can I be a Christian and a soldier at the same time? Are there no conflict of interest? I want to confirm that there is no conflict of interest. So it is a calling of God. And also the army, being part of the army, is a calling of God. And you know this and you can see it. Now, serving in the army, it is God's calling. You may ask yourself, how comes the entire population is not enrolled into the army? Only some people are selected to be part of the army. kugira ngo uburakari bw'Imana butagera ku bana b'Imana. Yashatse umuntu umwe, yashatse bakeya, n'abakozi b'Imana Imana yishakiye kugira ngo
bahagarare mu cyo cyo kurinda abandi basigaye. So these are few people that God selected to stand in the gap to protect others who are remaining. N'umurimo ukomeye rero cyane kandi n'umurimo w'Imana ngira ngo mujya mubibona. So it is an important services and that also God cares about, and you are able to see this. Iyo mubona buri gihe abasirikare bahagaze ku muhanda umunsi wose kuva mu gitondo kugera nimugoroba. You see some soldiers standing on the streets from morning to evening. Sinzi niba umurimo bakora wo kurinda abaturage ugeneye umushahara uwo mushahara wawubona. I don't know if you would attach a wage to what they do, you'll be able to find enough money. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yavuze muri Luka. And that is why the word of God he mentioned in Luke. Yesu yabwiye abasirikare ngo ikintu cya mbere mukwiye kumenya mugomba kwishimira ibihembo byanyu. So the first thing Jesus told the soldiers is to be content with their wages. Kuko ibihembo byanyu ni giye ubibaha kuko nta muntu wabibona kuko birarenze ntabwo mushobora nta wabibona. It is God who rewards the soldiers. Nations cannot have enough money to compensate them. Icyo rero nashaka kuvuga nagira ngo mbabwire jewe. So I wanted to tell you that I personally, nanjye nakoze umwuga wa gisirikare. I served in the army. Nakoze umwuga wa gisirikare mu gihe cy'imyaka 23 for 23 years. Muri iyo myaka now in those 23 years 15 years among them nayimaze ndi umusirikare ndi n'umukozi w'Imana. I was a soldier and a servant of God. Icyo gihe cyose namaze ndi umusirikare ndi umukozi w'Imana ndi umukristo. Now during that period when I was at the same time a Christian and a soldier, nta kibazo nigeze ngirana n'abayobozi banjye. I did not have an issue with my superiors. Narasengaga nakora umurimo w'Imana. I prayed and did the ministry of God. Nakora n'umurimo wa gisirikare nkuko umurimo bisaba. And at the same time serving in the army as I was requested to do. Nta incompatibility nta kudahuza na hamwe nigeze mbona mu murimo wanjye. So I did not find any conflict of interest in my ministry. Umurimo w'Imana ntabwo ari umurimo nakoze mpisha. So and when I was serving God, I did not do it hiding myself. N'umurimo nakoraga abayobozi banjye babizi neza yuko nkukora. I did it openly and even my superiors knew it. Nukuvuga ngo uko narindi ndi hano mu rusengero uko mwambonaga abakristo bambonaga niko n'abayobozi banjye ba gisirikare babonaga yuko ndi umukristo nkaba n'umusirikare. So the same way you would see me as a servant of God, the same way my superiors would see me being a soldier. Ibi mushobora kwibaza mukavuga muti se byashobokaga biti. Now you may ask yourself, how was it possible? Kuko harabibaza bakavuga bati ese waba umusirikare ukaba n'umukristo ntabwo bihura ntibishoboka. Because some people wonder whether there's no conflict of interest being a soldier and a Christian. Ibyo abantu bibaza hari aho bishoboka. So that question, it is possible in some instances. Iyo wabyitwayemo nabi. If you do not conduct yourself properly. Iyo wabikoze uko bitagomba gukorwa. When you do it in the wrong way. Ijambo ry'Imana riratubwira mu mubwiriza. So the word of God tells us in Ecclesiastes. Ngo buri kintu kigira umwanya wacyo. Everything has its own time. Iyo ugiye rero kubivanga ugakora ikintu kitari cyo mu mwanya wacyo. Now when you mix the two and do things in the wrong time. Niko ko biragongana. So now there is a conflict of interest. Ariko icyo nababwira nk'umuntu wabibayemo. But what I can tell you as a person who has practical experience. Nuko umurimo w'Imana. The ministry of God, gusenga Imana, praying to God, ubukristo, Christianity, n'igisirikare, and army, ni bimwe ntaho bitaniye. It is the same. Aho bitaniye nuko kimwe gikorwa mu mubiri ikindi kigakorwa mu mwuka. The difference is that one thing is done in physically and the other part is done in the spiritual realm. Ibyo dukora hano mu rusengero. So what we do here in the church, ni igisirikare. It is the army. Muzanyure muri Bibiliya murebe uko Imana yagiye ibana n'abantu bayo. So if you go through the Bible looking at how God related with his people, it is an army. Ariko ni igisirikare mu buryo bwo mu mwuka. But it is an army in the spiritual realm. Icyo mubona rero kiza kigafatika mu buryo bufatika. Now what is visible and tangible? Iyo gikozwe gisohotse mu mwuka, when it is done when it comes from the spirit, gikorwa neza. It is done in a good way. Kandi ntagire ikigongana n'ikindi. And there are no conflicts of interest. Ndashima Imana rero. So I'm thankful to God. Iyo myaka yose namaze mu gisirikare. For all those years that I spent in the army. Nari mwe igisirikare kigeze kimbangamira mu murimo w'Imana. At no single point the army became difficult for me to fulfill nyuma y'icyo gihe cy'imyaka mbabwiye 23. After all those 23 years that I mentioned. Nasezerewe mu cyubahiro. So now I was released peacefully. Ko nakoze neza. And they thanked me because of the good work that I did. Kandi nashidikanya yuko no mu ijuru banshima ko nakoze neza umurimo w'Imana. And I'm convinced that even in heaven they thank me for the good work that I did. Natinze rero nubwo buhamya nagira ngo mbahe kugira ngo
nuzuze ibyo umukozi w'Imana yarimo avuga. So without further ado, this is the testimony that I wanted to give you, mu magambo gusa, so that you don't just hear it from a theoretical perspective, but to see that it is also possible practical. Something else that I can add, nuko ari jewe ndimo mvuga gusa, I'm speaking personally, ariko naba umuhamya w'abandi bagenzi banjye benshi, but I can be a witness of many others twakoze umwuga umwe n'ubu bakiwukora, who also served in the army and who are still doing kandi it, bagikora umurimo w'Imana kandi ntibibangikane ntibigorane, and who are still also kubera ko Imana ibaha ubwenge bwo kumenya gukora buri kintu mu mwanya wacyo, because God gives them wisdom to do everything at the right time. May the Lord Jesus bless you. Twihuse nagira ngo mbabwire ngo n'impamvu mwicaye aha, and even the reason why you are even seated here, no kubera bagenzi ba Papa Musoni. It's because of the fellows of Elder Musoni. Impamvu mu pastor wanyu yagarutse muri iki gihugu. The reason why our pastor came back to this nation. Narambera kava tingitingi. And even Lambert came from Tingitingi. No kubera umurimo w'igisirikare. It's because of the work of the army. Impamvu turi gusenga. So the reason why we are praying in peace. No kubera uyu murimo w'igisirikare. It's because of the army. Niyo mpamvu mu gusoza nifuza ko dusengera abari gukora uyu murimo. So that is why I want us to pray for those who are serving in the army. Ubishaka haguruke dufatanye kubasengera. So please, if you can stand up so that you can pray. Mwami Yesu, mu izina ryawe turagushimiye ko waduhaye abantu bitangira kuba muri uyu murimo w'igisirikare. Turagushimira abasavinze mu bihe byashize uyu munsi batakikirimo. Turagushimira abari gusavinga muri iki gihe. Turagushimira ibikorwa bakoze bitumye u Rwanda rugeraho rugeze uyu munsi. Mwami, rekaho kubabona nk'abantu bari aho ngaho gusa, tubashyigikire, tubasengere, duhagararane nabo mu mwuka, kandi uwo muri twebwe Imana yahamagara yemera uwo muhamagaro kugira ngo agende awukore neza. Dusabiye systeme y'igisirikare cyacu hano mu Rwanda, dusabiye systeme y'igisirikare muri Afrika, dusaba ngo iby'ijambo ryawe ryatubwiye kutagira uwo batwaza igitugu, kutagira kuba baba kwishyira hejuru ntibanyurwe n'ibyo bahabwa. Mwami Imana bivaneho, ariko utanga umugisha wawe kuri buri wese, utanga umugisha wawe kuri buri wese, uwakoze n'ukiri gukora ndetse n'uzakora ejo hazaza. Urakoze rero kuri Imana, urakoze kuri byose. Ukomeze kubana natwe mu gihe gisigaye cyose.